Orlando Pirates 3-3 not Make Amazulu 0 nginomfowethu umhlavane wama 2000 Aphila nibabukeli lapha emakhaya iphila nathi inkosi siyayiqala-ke lento ka-3 inkosi yami la iqale khona ijapu ekhanda ikalenda nonyaka 365 days ayishayi iyagugisa nkosi ngiqale phansi lithebuli ngizothanda ukubonga nkosi yami nje ngoba ngisho kunokuthi ngiyabachazela kancane kancane bethathe bekwazi ukuthi ehlanganise ngibuyele esicongweni nkosi yami phezulu phele nyoni nkosi awubuka amathishu mangaka ekhanda mabili kusho ukuthi-ke uSundowns bekuzihleli ngaphansi kwale enye yebo ayizinze lapho angeke sakhuphuka nkosi ngiyabona phezulu kune-flag i-Pirates i-Sundowns i-Chiefs ihleli ngokulandelana lezi wenkosi uyabona namhlanje nkosi laba abafana nkosi ngasho ngathi akukakatheni nkosi yebo mina ngakaculi inkosi yami lenyoni kuthiwa u-fat lady kunale nyoni ekuthiwa u-fat lady no it's not over until the fat lady sings inkosi yami yeah ngizoyithatha nkosi phekwayo asiqhubeke nkosi amen nkosi manje amakhosi athaya ayifuna leligi engezwa ngoba ngizwa ngandlebe enye ukuthi benze njani amakhosi athi ayayifuna iligi abakhohlwe nje engesidumo esikoleni angimhlebi mina ngizonitshela ezikabhoqo ngoba ezikabhanana ziyashelela ohlanje bafana bami engesidumo esikoleni ngihinibeke kahle i-Pirates i-Sundowns imina le number 3 anibangiswa ke futhi lapho afani bami Bakaneya inkosi yami siyabonga inkosi ngicela ukuba atshele ukuthi inkosi angikhoshisa inkosi ngibona inkosi ngu-Ezekiya kodwa iyayinhle into oyigqokile kwahamemezwa umfundisi elicembu vele iqembu labafundisi yebo kwahamemezwa u-Ezekiya mathi ahambo hlangana hlangana mathambo itabuya abafundisi ke leyo hayi ngiyabonga mfundisi uyayibonela nayo inkosi siyabonga mfundisi ukwanda kwa-Aliwa Chiefs abaleyo mthakathi kanti ukwanda kwa-Aliwa Chiefs we talk football SA siyabonga nkosi yami siyabonga ipereza ngebhola kuzobe oshondayo oze kuyovala ngebhola ibhola siyabonga Bhakane amen amen danke nkosi